Kazan Otları jurnalının fevral sanı indi küpleringizning kullarına barıp işkendir, okugansızdır. Eligi sanның tübüzünçeligi nerse dediysek, ul da bolsa bu sanга kirgen iki avtorımızның Yazıcılar Birliği tarafından Abdullah Tukay ismindeki devlet premiyasında tekdim etilüğünde. Dürüst biz alarның ele ul vaqtda tekdim etileceklerini bilmeyeydik. Barıtık jurnalımızda alarның şiirlerini bastırdık. Ул авторлар кем дисәгез, аларның берсе Лилия Гыйбадуллина, ул безгә махсус Җәлил саны өчен Муса Җәлилгә багышлаган шундый шигырь язып җибәрде. Икенче авторыбыз ул Илсияр Иксанова, аның Казан өсләрендә дигән поэма сүрәте, ул инде узган елны Саумы Казан дигән әдәби бәйгедә катнашып, поэма номинациясендә икенче урын алган әдәби әсәр. Сүз уңайынан Илсияр Иксановның бу айда туган көне дә булып узды. Аны әлеге күркәм бәйрәме юбилей белән редакция исеменнән котлыйбыз. Ай әле дәвам итә, ай ахырына таба тагын юбилейын билгеләп үтәчәк бер авторыбыз бар, ул да булса Шәмсия Җиһангирова. Аның да алда бераз гомерләр бар әле дигән исем белән матур гына шәлкәме бирелде. Биредә инде шигырьләр, шигырь дип кенә карарга түгел, хисләр гаммасы, ул да булса җирсү, туган якны сагыну, шул ук вакытта мәхәббәт лирикасы, монда искиткеч хисләр өйрмәсе. Прозаларга килгәндә инде Айгөл Әхмәтгалиеваның «Юл азагы бер нокта» дигән повесте бик үзенчәлекле, бу тарихи әсәр. Yazıcılar Birliği'nin Kahramanlar Devri degen maksatçan proyekti kısalarında basılıp çıktı. Şulay yok biri de eli Zinnur Hüsniyan'ın Bismillahsızlar degen romanı, hatta roman gına da tügür, Fantasmagoriyası ele çıgıvın devam ete. Fantasmagoriyanın nerse ekanin bilirge etilesegiz, elbette Kazan Otları jurnalını okurga kerak. Bu da bizning jurnalning bir o'zinchalik deb aytar edim. Şulay uq eli şagirlerden bizning Boshqirdistonda yashab ijod etuvchi endi shakty ulu yashdagi hurmatli avtorimiz Radik Hakimjonning da şiirlari nihoyat dunyo ko'rdi. Ul endi bu şiirlarni bik uzak, bik ko'pdan kutdi. Mugayin jurnalni qo'lina olgandir, okugandır, eli suyunib şaltıratır, tağı da şiirlerimni bastırırız deyip kabat bizge ilimtege çıkar. Ondan indi Kardeş Halklar Edebiyatı. Kardeş Halklar Edebiyatında bu yılı Yuruslan Bolatov degen Balkar şairi. Anı Rinat Haris tercüme etken. Emine yanga isimler rubrikasında ni hikmet bu yılı şiirler tügül hikaye verildi. Leysen Galaveddinova degen kızның hikayesi mine şunday formatta yanga isimler rubrikası bizning son sayın diyerlik basılıp kile. Bunda indi nigizde şiirler basıla. Lakin eybet hikayeler bulgan vaqtda jurnal bitlerin koyçaklı hikayeleri de bizep koya. Ondan tagın bizning o'zinchalikli bir sahifamiz edebi birleşmelerde bu yolu Egirji tübegi şairleri o'rin aldı. Egirjilerge ko'p salam. Benim için Egirji tübegi endi bik yakın tübekке eylendi so'nggi 12 yılda. Çünkü men o'zim Egirji kiyevi. Bizning endi publitsistika jurnal bitlerini siregile getirgan ayber, siregile getirgan janr. Mine bu sanda iman bulgan jirde bereket var deyip Reşit Minhaç Tukay rayonu tüvegi turunda publisistik materyal bire. Şulay okuyuz. Bik kızıklı şahıslar turunda. Gınvar sanına iktibar etkensizdir. Bizning yanga rubrika barlıkka kildi. Ul da bulsa
Габдулла Тукайның тууна 140 ел тулуга багышланган. Инде бу февраль айы шактый гына буранлы ай булды. Һәм менә без дә журнал битләрендә Солтан Шәмсинең «Буран тоткыннары» дигән хикәясен укучыларыбызга тәкъдим итәбез. Габдулла Тукайның һәйкәлләрен тышлыкта бастырып киләбез. Һәм эчке якта инде Ландыш Әбүдәрова Тукайның берәр шигырен дә кертеп, менә шушы һәйкәл куелган, төбәк, һәйкәлнең куелышы, ничек куелган, кем ясаган, ул сынлы сәнгать әсәрен, шулар турында тәфсилләп яза, безне таныштырып бара. Инде әйтеп үткәнемчә, февраль саны ул Муса Җәлил айы. Шул нисбәттән Нәсим Акмалның QR-код белән урнаштырылган аудио язмасын тәкъдим итәбез. Һәм әйткәнемчә, әле икенче битебездә басылган Лилия Гыйбадуллинаның шигыре һәм Муса Җәлилнең тормыш мизгелләре турында фото күргәзмә белән дә танышырга мөмкин.